Selam aleyküm saygılı dostlar. Vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Esselamu aleyküm muhterem dostlar. Hepinizi can gönülden selamlayık. Elbette ki size hizmetten çok memnunuz. Programımıza hoş geldiniz. Tek arzum vatan yayınımız hizmetinizdedir. Ve bugünkü misafirimizi tanış etmeye aşıkam. Bugünkü misafirimiz milli güreş boyunca Kırım'da 2 kere absolut kahraman, şampiyon olan bizim Elimdar kardeşimiz Saidov. Hoş geldiniz Elimdar Hoş kardeşim. geldiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Cemal. Aleykümselam, aleykümselam. Elimdar kardeşimize hepimizin adımızdan hoş geldiniz deyik. Elbette ki sağ olsunlar, vakitlerini ayırıp böyle sohbete geleler. Herkes iş başında işte. Ama bu da bir hizmettir. Onu bile bile seve seve gelirler. Çoktan çok teşekkür. Sizi burada görmekten biz çok memnunuz. Nasılsınız? Güzel, yaxşı gelip çıktınız mı? Да, Yalnız. çok sağ olunuz. Все хорошо, как бы все живы, все здоровы. Maşallah. Мы за это очень рады. Sağ olun, sağ olunuz. Tek Arzum Vatan programmasının növbeteki kahramanı, halkara dereceli sport ustası, iki defa altın kuşak ve Kırım'ın en güçlü güreşçisi, unvanının sahibi Elimdar Saidov. Güreş kılımında 15 yıldan çok öz kuvvetini sınab baka. Bütün Kırım açık çempionatında birkaç sefer iştirak etti. İki defa absolut şampiyon unvanını kazandı. En kıymetli bahşiş, yani avtomobilinin sahibi oldu. Bu yılda şu çempionatta iştirak etmeye planlaştıra. Onun fikrince muvaffakiyetinin sırrı yok. Tek şu sport çeşidine sevgi ve sebatlı idman galibege alıp gelir. Ana babanız, hartana havr babalarınız, Kırım'dan nereden doğma, tamurlarınız nerede? Kırım'dan handa sürgün oldu. Adetimize göre gerçekten de Elvira Hanım dediği gibi programımızda böyle gerçekten de bu bizim hatırada, arşivde kalacak her bir şahsı, insanı, ailesinin temeliyle tanımak ve tanıtmaktır. Да, мы приехали в Крым в 88 году. Мне было 4 годика. Мои биташка и харданашки, бабасаны, они с Черноморского района Низовки. Aha. Да, у Харбаба раньше была кличка, так, да, сказать можно, Дырна oldu. Öyle mi? Да, да. Прозвище, да? Да, прозвище, да. Вот, ну, раньше так, как бы, не по фамилии, а именно... Aha. Lağapları, evet. Lağaplar olaydı, doğru. И Bu baba Битай- taraf ya, да, baba taraf. tarafında. Битай Харбан, да. Это как его. А со стороны Анашки Харбабашка был Гизлева, а Харбаба oldu Скерч. Aha. Öyle mi? Bunlar oralardan sürgün. Ama ana babanız aileyi Özbekistan'da kurdular. Çünkü onlar Özbekistan'da doğdular, öyle mi? Да, жили мы в Андижане, они познакомились в Андижане и там женились. Baba, ana mesleği, ne iş yaparlar onlar? У меня Анашка врач, Ой. бабасы как бы водитель, он на Ага. автомобиле работает. Öyle mi? Evet, buradan ailenize, bütün yakınlarınıza, hepsine buradan selamlar olsun. Evladınız da gözlerinden öperik buradan. Bütün işte ailelerimize muhabbetlik dileyik ve selamlarımızı sunarız tekrar. Elimdar kardeşim, elbette seni biz tanıyımız, elbette gururlanamız. Böyle seni gibi gençlerimiz ve milli güreşimizi temsil eden genç. Ama buna şimdi daha buna gelmeyiz. Biz geliniz Özbekistan'ı hatırlaysın mı? Çünkü balalığında geldin Kırım'a da. Balalığında Kırım'a geldin çünkü. Ama ana baban orada aile kurdu. Neler hatırlaysınız Özbekistan'dan? Az olsa da sürgünlüğü yaşadınız siz de. Bir şeyler hatırlaysınız mı? Ну, так сильно не помню, но помню, что как бы всегда наши родители, наши биташки, харбабашки, они всегда хотели приехать, вернуться в Крым. Они были, ну, как бы у них была вот это на душе наша родина, вернуться на родину. Всегда как бы разговаривали. Да, всегда тосковали, и они всегда хотели вернуться на свою землю, на свою родину.
ну, считали, что их незаконно Evet. выслали оттуда. Elbette ki. Ama bala olsanız da bunu hatırlaysınız ya. O intiliş varlığını. Да, я помню, мы с Андижана приехали на машине. Мы ехали, вот Анашка, бабашка и я, ну, я был маленький. Я на заднем сиденье, нам матрас мне положили. И вот мы ехали около 3 суток. 3 sutuk. Kardeşleriniz de var mı sizin? Кардашым бар, только кичкине, ну, Evet. на 6 лет младше меня. Aha. Aha. Ve geldiniz buraya. Şimdi ben böyle meraklanam da çok böyle bir meraklı şeyleri var insanların hayatında. Mesela değil ki ya mesela çalgıcı kendisi belki dairecidir ama kemandan başladı ama bıraktı onu sonra daireci olup gitti. Ya da davulcu. Şimdi İlimdar kardeşimiz belki şahmıttan başladı ama kureş öyle de olabilir yani. Sende nasıl oldu? Yani soy sopunuzda emce taraflar, ana taraf, baba taraflarınızda kureşçiler var mı? Бар. Yani sporcular. Да, Kimler? как бы, ну, изначально мы жили в Черноморском районе, занимался дзюдо. Ну, как обычно, как все дети пошли на секцию, мы, ну, тоже хотел пойти куда-то позаниматься. Потом в 13 лет я переехал к моему МДшке, который у меня тренер, мой тренер этот с самого начала. Вот у него начал заниматься борьбой. Ну, всегда знал, что у меня есть дяди, которые один боксер, один борец. И вот меня больше потянуло на борьбу. Yakınlarınızdan birinci hocalar, birinci sizin kol tutkan insanlar sizin xorantanızdan elbette. Mektepte okugan vaqtınızda nasıl mına Kırım'da nasıl duygularınız, vatanperverligini o'zingiz o'sganda nasıl duyardınız? Dostlarınız var edimi belki? Bir de mektepte. Mektepte nasıl okudunuz? Ну, учился хорошо, средне, даже до 8 класса у меня были одни пятерки, как бы, было пару четверок, да. Но потом, когда профессионально уже начал заниматься борьбой, ну, времени меньше было, из-за этого, ну, чуть-чуть успеваемость ухудшилась. Так Sport'a çok vakit ayırdınız. Evet. Да. Ama burada gene bir şey var. Elbette ki bu bir şeyde başarılı, yani muvaffakiyetli olan insan çok şeyde muvaffakiyetli olabilir. Evet. Belki bundan bir 10 yıl evvel İlimdar kardeşimiz böyle sıradan bir vatandaş kardeşimiz idi. Ama bu sonki vakitler İlimdar bütün gençlerimize örnektir. Evet, Böyle bir evet. şey. Bu herkese de nasip olmay. Doğru mu? Evet. Şimdi tamam buna da gelirik şimdi de. Ama İlimdar kardeşim şimdi ben her vakit diyeyim bunu. Bu bütün dövüş sportlarında, güreş turlarında hepsinden yani olmazsa olmaz gibi çok mühim şeydir. Doğru mu? Спорт, особенно единоборство, для мальчика это большой подъем в том смысле, что увеличится сила, как бы он уверенный становится, воспитание воспитывается очень, ребята становятся к родителям более Внимательные, ответственные, да, ну у них ответственность, уважение к старшим людям, вот это все качество борьбы. Da. Şimdi burada bir şey var. İşte biraz evvelki dediğimiz serbest güreş bu çok şeyde faydası olduğu çünkü umumen nereden tuttun oradan da atabilirsin yani. Öyle bir şeyi var da onun ve her taraftan bala pişe onda serbest güreşte doğru mu? Şimdi burada yine bir sormak istediğim hatta büyüklere saygı dediniz. Ana babaya da saygı. Terbiye dediniz. Bu acaba nereden kaynaklanan? Sebebi nedir bunun? Tamam, güreştir de bu. Niye büyüklere saygı ola? Дома у нас всегда мы должны слушаться своих родителей. Это понятно. На тренировках самое главное это тренер. Он как второй отец, он тебя воспитывает как настоящего мужчину. Ну и дома тоже отец. Большое всем спасибо тренерам, которые воспитывают детей, которые ставят на ноги, которые vоспитывают настоящих мужчин. İlimdar kardeşimin dediğine göre, elbette bizim de bildiğimize göre, yani sporcuların, güreşçilerin, sporcuların böyle terbiyeli olmasında, özünü böyle bir dürüst, her zaman
dengeli alıp varması bu işte terbiyeyle başladığı sportun, doğru mu? Onun için herkes evlatlarını nasıl versinler sporta, doğru mu? Elimdar Bey, güzel mına sportçuға aslı nasıl tabiat çizgileri aittır? Какими свойствами вообще спортсмен сам должен обладать? Вот качествами? Ну, спортсмен должен обладать трудолюбием в Трудолюбие, первую я думаю. очередь, да. Если без труда как бы ничего не получится. Еще раз повторюсь, уважение ко всем, не обязательно это, ну, к старшим, это и к своим соперникам, потому что когда выходишь на ковер, выходишь на ринг, ты всегда должен уважать соперника. Если ты не уважаешь... Это уже не спорт, наверное, да? Это уже это единоборство тоже уважает своих соперников. Они на ковре мы соперники, за ковром мы друзья. Безусловно. Да, очень много. Ай, Постоянно Слава, встречаемся ай, Слава. мы, когда, ну, очень много друзей, с которыми мы встречаемся на ковре, но за ковром мы просто пожимаем руки и можем выйти, ну, прийти там чашку чая, кофе выпить. Да, в таком общении добр. Burada şimdi bunu diyeceğim. Sen serbest güreşte kardeşim, serbest güreşten milli güreşe, işte bu milli güreş deyik bunu, bütün halkımızı temsil ettiysiniz, dünyaya tanıtıyorsunuz milli güreşimizi. Bütün sizler. İşte 3 kere galip oldun. Onun 2 keresi absolut. Bir keresi de bu Visivoy değiller de bu öz ağırlığında sen 1. yeri aldın. Ama 3 kere arabada kazandın. Evet, bunlar Maşallah. hepsi çok mühimdir. Nasıl oldu da milli güreşi sevdin? Kim sevdirdi birinci bu milli güreşi? Это национальный вид спорта, в первую очередь крымско-татарский, который, ну, зародился и, ну, как бы это уже давно старейший Проблема? вид спорта, да. И всегда хотелось бороться по этой борьбе, потому что хотелось доказать, что наш национальный вид спорта, он очень красивый, очень бросковитый. Elimdar burada da bunu diyeceğim. Milli güreşimizin şimdi ustasısın. Yani bana kemerde sende. Bu kuşakta sende. Daha başkası bunu takmadı. Elimdar kardeşimiz de hayırlı olsun inşallah. Hayırlı Ama olsun. bütün güreşçilerimize diyeyim, hepsi bizim kardeşlerimiz, yeğenlerimiz. Mesele nedir? Tamam, kuşağı takmak tamam güzeldir. Herkes galip olmak istiyor. Ama esas mesele bizim milli güreşimizi dünyaya tanıtmak ve bu sport ailesine, yani sporta, yani ona dahil etmek, yani dünya tanısın Kırım Tatar milli güreşi diye. İlk aldığınız şey, yani bunları göstereceğimiz de şimdi, bunu demek isteyeyim ki yani milli güreşimizin inkişafı için, daha ilerlemesi için yanı usuller, priyomu. Böyle bir şey aklına geldi mi hiç? Geliyor mi? Olabilir mi? Buyur. Да, как бы всегда надо развиваться в этом виде спорта. Всегда думаешь, потому что соперники подстраиваются под тебя. Ну, они знают твои все приемы, там, коронные. И всегда надо что-то новое, какой-то новый прием для того, чтобы соперник не знал это. И за счет этого получается выигрывать. Tamam. Gene bir şey diyeceğim. Sen fikir vereyim her zaman. Belinden, kuşağından tuttun mu onun? Bir böyle yapaysın her vakit. Böyle yapaysın. O ne etmektir? Ne için yapaysın onu? Для того, чтобы взять хорошо захват, удобный для себя, потому что каждый соперник берет для себя захват удобный. Из-за этого, за счет этого, чтобы защитить, ну, какую-то стойку защитную стать, и для себя удобную. То есть Bir это de- уже ваша фишка какая-то, да? O da var. Bir de ben de bakayım düşüneyim ki böyle kurt var ya, kurt, kaşkır. Да. O gelende o birinci aylanır etrafında, korkan gibi yapar ama o ölçer, biçer, çok bir şeyler izuçay pratik. O öyledir yani. Sonradan saldırır. Birinci aylanır etrafında. Öyle yapar. Şimdi ben bakayım ki İlimdar da böyle yapar. Hani onun da ne kadar dayanıklı, yani ne kadar onu da bir sınamış gibi oluyorsun mu yani? Ben öyle doğru anladım mı? Evet. Öyle mi? Илимдар Бей, біз білейік қардаш миллетлеріміздің де өзінің милли күрешлері бар. Узбеклерде, казан татарларда. Мына бұл
kureşlerin farkları var mı bizim Kırım Tatar milli Ama biz kureşin? bakamız birbirine çok okşay. Ama Okşaylar sizler daha var. yaxşı bilirsiniz. Buyurunuz bakayım. Да, разница есть. У всех как бы это национальный вид спорта. В Узбекистане это борьба более бросковитая. У них за ноги нельзя, получается, цеплять. Ну, как бы можно, но у них в основном раскручивание и бросок идет. Aha. В казанской борьбе вообще нельзя цеплять за ноги. Это за ноги вообще. Yasak ayakların temi. Крымско-татарская, она более лояльная, она можно и за ноги цеплять, и броски делать. Она Aha. больше универсальная. Daha да. geniş. Daha geniş. Aha. Şimdi bunu da sormak isteyeyim. Bizim milli kureyşimizde sizler indi dünya boyunca başka ülkelerle arada alakanız var. Başka milletler de bizim milli kureyşimizi, sportçular, kureyşçiler severler mi, isteyler mi öğrenmeye? Да, конечно, ну, вот прошли 3 куреш борьбы, как бы соревнований. Люди хотят научиться этому виду спорта, потому что он очень красивый, Evet. да, очень привлекательный, и очень много, я знаю, детей именно отдают на куреш. Проявляют интерес, да? Да. к вашему? Evet, çok sağ ol, çok sağ ol. Şimdi abları bir öğreneyik de bu nerede ilk sefer aldığın şeylerden kayısılar var burada öyle. Здесь просто нету этих именно медалей, просто вот это с чемпионата Европы, но это по борьбе. Это Кайсы? не- вот это, да. Aha, babar. Просто это можно сказать, что даже вот такие раньше давали из глины. Aha. Ну, это просто глиняная, да? Bu так serbest güreşte ne bu? Это чемпионат Европы, да. Но это не с куреша, это с борьбы, ну, с вольной. Evet, serbest güreş diyeyim de. Да, да. Avrupa'da Да, şampiyon. Европа Aha. не чемпионы, третье место. Aha. Görüyorsunuz işte. Ben de dedim ki Esal'e dedim ki birkaç tanesini bir göstereyim bakayım. Bunlarda almış. İşte görüyorsunuz bana Romanya'da men bellesim. Romanya'da mı? Romanya. Ne oldu orada? Куреш oldu. Kureş. Milli. Milli kureş. Türk Aha. halklarını Evet. Ну, да, Антон. Evet, buna işte evet. İşte kardeşimiz burada milli Kırım Tatar Milli Kureş Federasyonu değil. İşte sevgili dostlar, diğer kardeşlerimiz bütün kaç tanesi çokluksunuz. Birbirlerinizle vardı geldi alakanız var mı? Да, конечно, мы встречаемся часто, потому что мы все друзья. Maşallah. Спорт объединяет, спорт вот именно, мы как большая семья становимся. Maşallah. Мы все время встречаемся где-то на тренировках, постоянно каждый друг другу подсказывает что-то, какие-то ошибки свои. Ну, это как в дома, тебе сказали, что-то ты неправильно сделал, тебе подсказали, ты сделал это. И из-за этого мы становимся друг другу, только помогаем стать сильнее. Şimdi burada Sağ ol. bir şey aytacağım. Sevgili dostlar, geliniz Elimdar kardeşimizin spor hayatı ile bir tanış olayık. Dost arkadaşları ile diyen gibi tanış olayık. Levhamızı seyreteyik, sonra devam edeceğiz. Чешет түрлі махсус межгулиетлер. Оларның мақсады ise спортчыны күрешке азырламақтыр. Күреш Кырым-татар милли спорт чешетидир. Bu sport aleminde çok istidatlı pelvanlar peyda oldu. Onlardan birisi İlimdar Saidov. Pelvan bir sıra bütün Rusya ve Cumhuriyet kureş çempionatlarının galibi oldu. Ve diğer sportçular için bir numunedir. С Линдаром уже лет 10, наверное, знакомы. Вот, вместе тренировались в «Динамо». Дружим, общаемся. Очень отзывчивый человек. Горжусь им, но вот, наверное, достижение говорит о своем. Человек целеустремленный, знает, что делать, с характером, характером спортивным, естественно. Так добрый, отзывчивый человек. Ничего плохого за него сказать не могу. Для меня, допустим, как Элимдар, это человек, в первую очередь, спортсмен, у которого огромный опыт и который может
не только рассказать, показать. Мне, как спортсмену, мне это тоже интересно. Для меня он своего рода провокатор в хорошем смысле этого слова. Мне постоянно интересно с ним бороться, тренироваться, общаться. То есть мы можем шутить, смеяться. Но что касаемо тренировок, тренировка – это тренировка. И для себя как бы нет предела совершенству, всегда есть что-то новое для себя открываешь. Работа над собой – это самое трудное. Но он, как говорится, во главе, с него берем пример и многому чему учимся. Караманымыз үчүн күреш башта садеже авеслик олган, sonra ise профессиональ шекilге çevrildi. Galibesi özünce muhim ve unutulmazdır. И никогда не обидеть человека. Он лучше где-то промолчит, чем, вот, например, обидеть, либо оскорбить. Спокойно ко всему относится. Вот, раньше все шутили, что он спортсмен такого высокого уровня и очень такой спокойный был. Потому что борьба, это агрессия, это единоборство, все-таки все равно у борцов, и, как и у боксеров, и у всех есть своя агрессия, но он нет, он не такой был, он спокойный. Даже в борьбе он очень спокойный. Вот, так сказать, усыпляет. Böylece açık yürekli, merhametli, maksatkar Karamanımız özünün etrafında bir sıra sadık dost ve zenadaşlarını topladı. Eminmiz ki onların koltuğu ile İlimdar Saidov daha çok yüksekliklerini zapt eder. Biz ise ona bütün işlerinde muvaffakiyetler dileyimiz. Tamam, çok güzel dedin de kardeşim. Şimdi çok meraklandığım bir şey var. Nasıl düşünüyorsun? Bir arkadaşlardan biri, güreşçilerden biri, ben senden onu alacağım degen soyu var mı? Да, конечно, все хотят завоевать этот пояс, я тренируюсь каждый день для того, чтобы не отдать этот пояс. Но я всегда хочу достойного соперника, чтобы вышел, который dal boy и постарался выиграть этот пояс. Bak maşallah çok adaletli konuştu. Yani onu hak eden birisi alsın alanda da değil. Ama biz değil ki bugün sendedir. Sana muvaffakiyetler, hepsine muvaffakiyetler dileyimiz. Ve biz isterik ki bunlardan bir 5-10 tane olsun da hepsinde olsun. Evet. Ama bizim gönlümüz öyle istiyor. Çünkü hepsi bizimki. Gene de diyeyim, çok çalışan, hak eden alsın. Gerçekten de muvaffakiyetler. İlimdar Bey, siz özünüz Xorantamında, Xırımda kurdunuz, aileniz için айтыңыз bizge. Да, есть я женатый, у меня 2 детей, мальчику 6, доченьке моей Maşallah. 3 годика. Да. Oğlunuzga da bu spor sevdasını aşılaydırsınız. Oğraşa mı, meraklana mı sizin kureş boyunca işlerinizden? Да, он знает, что бабашка чемпион, он хочет тоже стать чемпионом, он ходит со мной на тренировки, и познает азы борьбы. Maşallah. Galip, şampiyon nasıl olması gerek? Nerede o şampiyonluğunu coyar? Galipliğini coyar. Şimdi cevap verirsin bak. Чемпионом можешь ты быть определенное время, но всегда ты должен оставаться человеком. Это качество на всю жизнь, которое дает спорт. Мы должны не поднимать нос, не возвышаться вверх, так скажем, потому что придет другой человек, он будет сильнее тебя. По жизни ты должен остаться человеком, добропорядочным, так скажем, показывать пример на своем opeti. Çok güzel dedin kardeşim. Demek ki bu bugün bir imtihandır, egzamindir. Yani bunu Rabbimiz sana nasip etti. Sen hem bunu hem de diğer taraftan bütün taraflardan, insanlıktan, terbiye, her şeyde aynı seviyede kalman gerek. Her taraflama şampiyon olmak gerek. Doğru mu? İlimdar Bey, men belesem pek meraklı sohbetimiz oldu. Mana gelecekte sizin maksadınız nedir? Mana yaş nesillerimizge, bizim yaş yigitlerimizge nasıl tavsiye verebilirsiniz? Айтыңыз. Моя цель в этой жизни
я хочу передать свой опыт, который мне передал мой бабашка Раметли, мой даишка Раметли, которые меня воспитали этому всему. Я хочу научить детей, своего ребенка, других детей, чтобы они достигли тех высот, чтобы воспитались, чтобы были людьми, чтобы их уважали. Достойными, Да, достойными членами людьми общества, стали. Да. И вот хочется только, чтобы наш народ поднимался. Чтобы были гордостью нашего Да, народа, гордостью крымско-татарского. Bir de işte evet vatanımızı Kureş ve siz spor taraftan ve ben de onu demek isteyeyim ki herkes öz bildiği işini güzel yaparsa işte Kureşçiler Kureş'i diğer sahelerde de bütün halkımıza onu diyik. Hepimiz bildiğimiz işimizi güzel yapayık. Elbette hata olabilir ama hayat Kureş'tir zaten. Hayat Evet, Kureş'tir. evet. Hayat mücadeledir. İşte bunu biz bırakmamamız gerek. Zaten hayat Kureş'tir. Evet, İlimdar kardeşim. Çok sağ olunuz. Geldiğiniz için çoktan çok teşekkür. Size ve bütün Kureşçilerimize hepsine muvaffakiyetler dileyimiz. Endi Kureş'i başlayan, sportu başlayan balalarımıza da, gençlerimize de muvaffakiyetler dileyimiz. Ana babalar da yardımcı olsun bunda. Bütün idmancılar, ustalarımıza da biz buradan selamlarımızı yollayız. Sevgili dostlar, elbette ki biz buradaki sohbetimizden biz inanıyıq ki balalarımız da böyle sohbetlerden nasibini alır. Ona inanıyıq çünkü biz onun için yapamız bunu. Ve her bir şahıs gelen insanda burada özünün hayatı ile paylaşıp yaxşı taraftan bir örnek olarak bir akıllarda, hafızalarda kalır deyik. Onun için çok sağ olunuz bizimle beraber olduğunuz için. Sizlere de büyükten büyük teşekkürler. Sağlıkla kalın deyik. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.